Selam aleyküm arkadaşlar. Merhaba dostlar. Sizni Kenedi Balalın stüdyasında karşılamağa pek memnunuz. Evet dostlar, biz iş günümüzü sabırsızlıkla bekledik ve onu başlayımız. Geçen hafta dostlarımız milli moda haqda laf etmeye teklif etken ediler. Evet, biz bunu hatırlayımız ve aynı öyle de yapacağız. Ama gelin şimdi birinci levhamızı seyredeyik. Здравствуйте, ребята! В эфире рубрика «Чебер Эль Чиклер», и мы сегодня с вами создадим флорариум. Флорариум – это зеленый уголок в квартире. Это возможность создать свой мини-сад, не требующий особого ухода. Емкость для флорариума выбираем прозрачную, любой формы. И небольшие растения подойдут суккуленты, мхи, либо кактусы. Начинаем заполнять флорариум. Так как в нашей вазе нет отверстий, нам нужен дренаж. Лишняя жидкость будет скапливаться здесь, а не в почве. Насыпаем грунт. Делаем углубление в почве и высаживаем растения. Для создания своего сада мечты нужно выбрать историю. Она может быть морская, тропический лес, пустыня. У меня будут горы. Для создания горы нам понадобятся камни неправильной формы. Добавляем еще песок, мох и другой декор. Каждый флорариум, он эксклюзивен, так как сделан вручную. Ухода много не требует, полива раз в месяц для него будет достаточно. Творите вместе с нами, смотрите рубрику «Чебер Эль Чиклер». Куришкенче! Aslında moda mevzusu pek meraklı ve hatırlağanıma göre geçken yayında kızlar kış modası haqda laf etken ediler. Söz kelimi kış fırbalarında da milli çizgilerini kullanmak mümkün. Sen ne haqda aytasın Feride? Men çeşit bezekler haqda aytam. Mesela kolçaklarını milli nağışnen yaraştırmağa mümkün. Güzel fikir, men ise urbama dülberi neçikler uydurar idim. Milli neçikler bu pek yaxşı fikir, men seni razım. Aklıma da bir fikir keldi, lakin onu levhamızdan son aytarım. Merhaba dostlar, benim adım Meryem ve bugün men sizni sırlansağa hoşulam. Көресіңіз, мен Milli telekanalında bulunam. Ne için deysizmi? Çünkü televidение haqda meraklı faktlar aytmağa isteyim. Demek başlayımız.
чешет компьютер, планшет ve telefonlarının çıqlığına bakmadan televizor en çok bakılgan şey eken. Birinci televizor pek kichkine ve sessiz eken. Onun için onu bakanda yanında radyo tuta ekenler. Pultlar ise 1950 çıkan ve televizorga telinin bağlı olgan eken. Nefbetteki malumat ise alıp barıcılarga meraklı olmalı. Çünkü evveleri ise yayınlar canlı çıka eken. En meraklısı şunda ki evvelleri adamlar renksiz televizor bakında aynı öyle renksiz tüsler Kore ekenler. Şimdi ise tüsler televizorlar kıbı renkli. Elina, fikir ақтайтын. Devam etmeye hazırsın mı? Evet, men urbalarda milli şekilde olmasını nazarda tutam. Nasıl düşünüyorsun? Bu fikrini yerine getirmege mümkün mü? Men bilesem istek olsa bir şeyini yapmağa mümkün. Ama kim buna cesurlik gösterir eken? Bu yerde doğru söz kullandın. Şimdi her gün milli urbalda yürüyecek cesurunu tapmak ahır. Onun için şimdiki milli urbalarının yerine çeşit zemanevi urbalarga milli çizgilerini yasaylar. Men bilesem kışlık urbalarda milli çizgileri da şarflarga kersetmege mümkün. Yaxşı fikir, men onu devam etmege teklif edem. Ama keliniz şimdiki nefbetteki levhamızını seyreteyek. Привет, друзья! Ну что, вы соскучились по занимательной физике? Сегодня мы продолжим с вами изучать интересные физические явления. Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю. Наверняка вы слышали это выражение. А о чем же оно? А это выражение о рычаге Архимеда. Ну, собственно говоря, Архимед и говорил эту фразу. Вот он, рычаг Архимеда, с которым мы сегодня с вами и познакомимся. У меня есть гиря весом 24 килограмма. Поднять такой большой вес мне не под силу, но у меня ведь есть рычаг. Посмотрите, стоит мне сделать пару шагов, дойти до конца рычага, и я поднимаю гирю одним пальцем. Но, ребят, гиря ведь не менялась, гиря все время была одна и та же. Да и я за пару шагов не стала суперсилачом. Мне помог рычаг Архимеда. Рычаг представляет из себя сам рычаг и точку опоры. Ребята, у рычага есть плечи силы. Чем короче плечо со стороны груза, и чем длиннее со стороны прикладываемых усилий, тем легче нам груз поднимать. Очень важно, чтобы плечо прикладываемых усилий было длиннее плеча груза. Ведь если рычаг будет равноплечий, одинаковый с двух сторон, то выигрыша в силе мы с вами не получим. А чем длиннее рычаг, тем больше мы с вами получаем выигрыша в силе. Так, один человек может поднять целую тонну. Самое главное, рычаг брать подлиннее. В современном мире люди тоже очень много используют закон рычага. Например, когда режут ножницами, здесь тоже работает закон рычага. Когда катаемся на качели на детской площадке, помните, когда мы перевешиваем друг друга, это тоже рычаг. Когда поднимаем огромную машину с помощью домката или даже подметаем пол, все это закон рычага. Много-много лет назад Архимед придумал этот закон, а люди до сих пор очень активно его используют. Сегодня мы с вами узнали на одно физическое явление больше, и я надеюсь, что закон рычага вам обязательно пригодится в жизни. А на этом у меня все. Пока-пока, ребят!
Элина, біз нағышламаға огренейік деп теклиф еткен едік ғалба. Ойлелав хатырлайым, ләкин да башламадық. Элина, сен тек тасаввур ет. Нағышламаға огренсек, әрбір урбамызға милли чизгілеріні қошар едік. Балалынтке де қошмаға мүмкін олар еді, мерақлы олар еді. Мерақлы фықыр ойлы олса Алие беженекеге де теклиф етейік. Ереде белки біз милли чизгілеріні алып, олхан балалын турбаларыны уйдырарық. Эбет әрбір рубрикамыздың алып барачысына да ойлы урбачық ясарық. Сөз келімі шымдық балдан татылтылым рубрикасы. Чибер хасчих эмини, эртекеде мектепке дүлпекті мескейіне, нөміне оатипте, детейлері китабы, onun iş birlikisiz, beşlerinin yok hesabı, okuy uç, siz iki, siz, anteri ve obrigi, ozinepik yarışkan, hızçık alçak gönüllü, ozedirsen guyaşkan, emeknin tepek seviye, çebilikte ogrendi, anasının birlikte, antertike o endi. Фериде, мен тұшынып бақтым, бен ақышне жиде құрышмаға керекміз деген фекерге келдім. Ойле олса, біз бойшнен бөжеререк деп тұшынем. Мен інді тасаввур етіп башладым. Дүлбер урбалар текеміз, оны милли өрнеклеріне ярыштырамыз. Йоқ, Алина, тоқта, біз урба текмеге дегіл, біз нағыш-нағышламаға огренмеге керекміз. Вай, арзуларым тамам башқа тарафқа кетті ғалба. Арзуларымыз балабан, ама мотылмаға қиыныш. Айды, яқшы, арзуларымны біраз тоқтатайым, ve faydalı лұғачық рубрикамызны бақмаға теклиф етайым. Merhabalar, менің севімлі достарым. Лұғачық рубрикамызның вақыты келді ve біз ана тілі білгілерімізні зенгінлештірмеге девам етеміз. Бүгін де мен сізге бірқач яңы фразеологизмлер азырладым. Келіңіз енді вақыт қачырмайықта оларына огренейік. Ось құлағынен эшітмек. Слышит собственными ушами. Ось пайыны кошмак. Вносить свой вклад. Ақлыны башына топламак. Взяться за ум. Өзіні қоймаға ер тапмамак. Не знать, куда себя девать. Элінден эр шей келмек. Мастер на все руки. Элінде бір чоп тутмамак. Палец о палец не ударить. Юрегіне кірмек. Лезть в душу. Яз яғмуры кыбы, как 1 минута. Юрек сызлатмак, надрывать душу. Балачықлар бөлек бұй барелер бұзым тіліміздің зенгінлігідір. Олар бұзым нұтығымызны пек güzelleştirecek. Мені сізлерінен сағықлашам, лұғачық рубрикамыздан айрылманыз ве ана тілімізні güzel біліңіз. Демек келіштік, Элина, милли өрнеклерімізні огреніп, нағышламаға башлаймыз. Эбет, яваш-яваш башламақ керекміз, чүнкі эпіміз мотылмаға істейміз. Ажиба серчелеріміздің арасында нағышламаға білген сойлары бар ма? Бұл сөйліне жевапны бізім ичтимайы ақларындаки сайфымызге езмаларыны теклиф етем. Жевапларынызны беклейміз. Бүгінге сейініміз екінліне. Келечек эфирлерде көрішкенше!